Sut wyt ti, Luca? At Enemies. Pam? Because we were playing cars outside. Sut wyt ti, Ben? Dwi'n grys. Pam? Achos I fell over. Sut wyt ti, Connor? Ben fi. Pam? Because we were playing cars. Beth wyt ti byw, Ben? Dwi'n byw Hil Maes y Coed. Beth wyt ti byw, Connor? Say dwi'n byw yn I don't know where I live. Pomprennau. I don't live there though. See Maes y Coed. Hill. Da iawn. Dwi'n byw yn Thornhill. Beth wyt ti'n byw, Luca? Beth wyt ti'n anadolig, Ben? Dwi'n eisiau Xbox. Pam? Dwi'n hoffi computer games.